MONUSCO iritegura gusubukura ibikorwa byayo buhoro buhoro mu burasirazuba bwa Kongo guhera ku ngendo z'indege zo kugenzura ikirere bushingiye ku masezerano y'umutekano. Bisobanura neza yuko ikibuga cy'indege cya Goma kigiye gufungurwa, ikibuga cy'indege cya Kavumu kigiye gufungurwa, MONUSCO niyo igiye kukigenzura bitarenze mbere y'uko ukwezi kwa gatatu kugera. Ibi bibuga by'indege bya Goma na Bukavu, Goma na Kavumu bigomba kuba byamaze gufungurwa. Aya makuru kandi ni Jean Pierre Lacroix wamaze kwemeza kandi agatsindagira ko kubahiriza byimazeyo ihagarara ry'imirwano ari ryo shingiro ry'amahoro arambye. Akaba yemeje yuko MONUSCO igomba guhita ifata ibyemezo bigomba kubahiriza ibyemezo bya 2773 ndetse n'icyemezo cya 2808 byo mu kanama k'umuryango w'abibumbye by'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Ibi byose ngo bikaba biri mu ruhare rwa MONUSCO. Bikaba biteganyijwe neza yuko mbere y'uko ukwezi kwa gatatu kugera ariko kwa Werurwe iyi myanzuro igomba kuba yashyizwe mu bikorwa, kandi ibi bibuga by'indege ndetse n'ingendo zo mu kirere zigomba kuba zamaze gutangira gukoreshwa no kugenzurwa buhoro buhoro. Icyakora nta mubare w'abakozi ba MONUSCO watangajwe. Ngire mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza no kugira umugoroba muhire w'itariki ya 10. Mbahaye ikaze na karibu uyu mwanya wa none. Ni amakuru tujemo muri uyu mugoroba, ni amakuru yihutirwa kandi akomeye, aho ubu ngubu ibihano bya Donald Trump byamaze kwinjizwa ku meza. Umugabo witwa Kigali bagiye kumukanira urukwiriye, umugabo witwa Kigali agiye guhora n'urw'imbwa yaboneye kwiriba. Uti byifashe bite? Ndagaruka kuri Jean Pierre Lacroix, uyu nguyu nawe yaciye amarenga yuko MONUSCO ubu ngubu igiye gushyiramo agatuza n'imbaraga ku buryo umwanzuro 2773 ndetse 2808 zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa ku buryo bwihuse kandi mu maguru mashya bigishoboka, aho ubona yuko 23 ubu ngubu bamaze kuyigarukana. Ni nyuma y'uruzinduko yagiriye hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni n'uruzinduko yagiriye hano i Kinshasa, aho yahuye n'inzego zitandukanye hano muri Kongo. Amakuru nk'uko avuga, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamaze gutangiza ikintu gikomeye cyane, aho irimo irotsa igitutu MONUSCO ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo natinya kuvuga yuko ibuye rya Kongo, amabuye ya Kongo arimo arakubita umurindi muri White House, bakikanga bakavuga bati nyabona mukinga imiryango ataza kuducika bikarangira yigiriye mu bindi bihugu by'ibihangange nk'Uburusiya cyangwa Ubushinwa. MONUSCO rero ubwo yari amaze kugera hano i Kinshasa, uyu mugabo Jean Pierre Lacroix yagarutse kuri MONUSCO mu buryo bukomeye. Yavuze yuko isabwa kuva mu byemezo ikajya mu bikorwa ku bijyanye n'ihagarara ry'imirwano yakwirakwiriye mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo. Umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye rero ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro Jean Pierre Lacroix yibanze ku biganiro ku ntego y'ingenzi y'iki gihe ni ishyirwa mu bikorwa rifata ibyemezo bya 2773. Uyu ni umwanzuro wafashwe muri 2025 n'umwanzuro 2808 nawo wafashwe muri uwo mwaka by'akanama k'umutekano bigenga uruhare rwa MONUSCO mu gukurikirana ihagarara ry'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Kwibutsa yuko uyu mwanzuro 2773 ni umwanzuro watowe ugendereye cyane ku kigendanye na sovereignty cyangwa ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ntego z'ibiganiro rero harimo operasiyo z'uburyo bwo gukurikirana no kugenzura ihagarara ry'imirwano ryaturutse mu masezerano yo muri Washington no mu rugendo rwa Doha. Nk'uko umuryango w'abibumbye ubitangaza, uvuga yuko MONUSCO isabwa kugira uruhare rwa tekinike kandi ruzira kubogama mu kugenzura iyubahirizwa ry'ibyemejwe ku butaka, ifatanije n'abafatanyabikorwa ndetse n'abayobozi ba Kongo. Ubu butumwa bukaba bukubiyemo cyane ikwirakwizwa ry'ubushobozi bwo kugenzura, ikusanya n'igenzura ry'amakuru ajyanye n'imyitwarire inyuranye n'amasezerano, ndetse no gushyigikira inzego z'ibiganiro byo mu gace kugira ngo hirindwe ikubitwa cyangwa isubira ry'imirwano. Ubu buryo bufatwa
nk'aho ari ntayegayezwa kugira ngo ibyemejwe mu rwego rwa diporomasi bihinduke umusaruro ufatika ku baturage bagezweho n'amakimbirane. Ibyo ngibyo nibyo MONUSCO isabwa uyu munsi wa none. Jean Pierre Lacroix rero yatsindagiye ko kubahiriza byimazeyo ihagarara ry'imirwano ari ryo shingiro ry'amahoro arambye no gukomeza kugera buhoro buhoro ku duce tugenzurwa n'ingabo z'inyeshyamba za M23 tutagira umutekano. Ubu butumwa kandi bwa Lacroix buje mu gihe hari amaso menshi yiteze ingaruka zifatika z'ibyemezo by'umuryango w'abibumbye ku mutekano wa buri munsi mu burasirazuba bw'igihugu. Mwarangiza mukavuga ngo M23 ngo yasohoye ngo abakomando ngo 7,532 nishaka isohora 100,000 cyangwa isohora miliyoni, niho hahandi rusibeho ruzanyura. Abo bose cyakora navuga ngo ni abakarani baje kuyitwaza ibikapu, ni abakarani baje kuzikorera ibisasu yari yarasigaranye mu bubiko bya drone zitashwanyaguje, ni abakarani baje kuzajya baheka indembe zari ziri mu bitaro iyo za Minembwe aho bagiye bakubitwa. Abandi basigaye ni abaje kubifumbira ubutaka bwa Kongo, nta kindi. Ubutumwa rero bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko MONUSCO buritegura gusubukura ibikorwa byabyo buhoro mu burasirazuba bw'igihugu, guhera ku ngendo z'indege zo kugenzura ikirere bishingiye ku kubona amasezerano y'umutekano nk'uko byatangajwe ku wa kabiri n'ikinyamakuru L'actualité, ari nacyo dukesha isoko y'aya makuru nayo kiyakura ndani muri Loni. Ukurikije uyu mugambi rero MONUSCO izabanza gutangira igenzura ryo mu kirere mbere yo kohereza abakozi bake ku butaka, hanyuma ikagenda yongera imbaraga buhoro mbere y'ibyifuzo byitezwe mbere y'ukwezi kwa Werurwe. Bitarenze ukwezi kwa gatatu ikirere cya Goma kiraba kirimo kiragenzurwa na MONUSCO. Bitarenze ukwezi kwa gatatu ikirere kigendanye n'ikibuga cy'indege cya Goma n'ikibuga cy'indege cya Kavumu biraba byamaze gushyirwa mu maboko ya MONUSCO, ari irimo irabigenzura nta yandi mahitamo. Bigakomeza rero bivuga ngo iki? Jean Pierre Lacroix akomeza avuga yuko isoko nta kintu na kimwe kizakorwa nta masezerano y'umutekano. Yemeza ko ubu butumwa bwagejejwe ku mpande zitandukanye ndetse no kuba diplomate b'amahanga. Kugarura umutekano mu mujyi wa Uvira nabyo bivugwa muri iki cyiciro cya mbere. Ukurikije gahunda yavuzwe, gufungura inzira y'ikirere byakurikirwa n'ingendo zo kugenzura, hanyuma hagakurikiraho kohereza abakozi ku butaka. Niba imiterere y'ibihe ikunda, nta mubare w'abakozi bagomba gukoreshwa watangajwe ahangaha. Ni ukuvuga ngo ntago bizwi. Intego igaragara y'ubu buryo ni uguteza imbere ihagarikwa ry'imirwano, aho MONUSCO igomba gutangira inshingano zayo zo kugenzura no kwirebera ibibera aho ngaho. Icyakora Loni ishimangira ko itashobora ku giti cyayo kwemeza imbaraga z'amahoro zishingiye kandi ku ruhare rw'abishingizi b'amasezerano, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Ahubwo uku gusubukura ibikorwa buhoro kwaba mbere y'uko hatangwa inshingano zuzuye zitezwe muri Werurwe, cyane cyane mu ntara ya Kivu y'Epfo, mu gihe Loni ishaka kugaragaza vuba kwihagararaho kwayo aho ibintu biba hategurirwa ibyifuzo bishingiye ku kiguzi n'umusaruro. Rugiye guhana inkoyoyo. Muhagarare muze mureba akagiye kuba, ureke babandi birwaga barenza agatuza hariya bafataga amatafari bagakubita ku mitwe. Noneho uwo mutwe narebaga mwakaragaga hariya Canzu, uzawutega imbere byibura ya pisto. Ngira ngo pisto niko gabunda gatoya kabaho, uzawutega imbere ya pistoli ubundi iraseho urebe ko uwo mutwe utameneka. Abipimaga bicisha mu bigurudumu by'umuriro, nzareba ko bazaca mu rufaya rw'amasasu rukabura kubatemagura cyangwa kubatubagura. Iyi ni inkubi rero ngo haye ikaze cyane kandi nkwifuriza gukomeza kugira umugoroba muhire, kwimenyesha yuko aya niyo makuru twari dufite muri uyu mugoroba. Ubundi nkubwira ngo murara harya nataryana harara umwanzi.